Dobar dan i dobrodošli u još jedan moj video o Pythonu 2 u kojemu ću vam govoriti o varijablama, komentarima te inputu, odnosno unosu podataka u Pythonu. Pa evo krenimo sa nekim varijablama osnovnim. Varijable su određeni recimo spremnici, određene kutije koje u sebi sadržavaju određene stringove ili brojeve koje im zadate. Pa evo idemo za početak zadati varijablu, znači ovo je varijabla, nju možemo nazvati kako god hoćemo, na to program uopće ne gleda, to samo mi kad pozivamo funkciju tu, varijablu odnosno znak jednakosti, znači da joj pridodajemo određenu vrijednost i sada tu napišemo vrijednost koju joj pridodajemo, evo pridodat ćemo joj broj 1. On je to sad sebi spremio da je varijabla, vrijednost u njoj je broj 1. To je recimo kao kad vam netko kaže da riječ help znači pomoć. Vi to povezujete i svaki put kad vam neko kaže help, vi ćete to odmah povezati sa pomoć i odmah ćete misliti da nekome treba pomoći. Tako on, mada uopće ne treba to biti help, na kojem god jeziku da vam kaže, SOS da vam kaže, opet ćete povezati sa pomoć, tako na tom principu ovo radi. Znači uopće ne gleda koja je to riječ, gleda šta je unutra, povezuje to sa nečim. Znači evo varijabla povezuje sa 1 brojem. Pa evo šta sam sad napravio? Pa evo ispišemo broj 1, to jest tu varijablu. Print varijabla, ispisao je broj 1. Varijablama možemo i mijenjati broj, odnosno vrijednost unutar njih. Pa evo recimo da možemo ovoj varijabli pridodati, možemo je promijeniti, varijabla jednako je, idemo sad staviti da bude 4. Print varijabla, ispisao 4. Idemo probati sad joj dodati još 2, pa idemo ovako probati. Varijabla jednako je varijabla, znači nova vrijednost varijable, pridodajemo joj novu vrijednost, a to je stara vrijednost, odnosno 4, plus broj recimo 2. Krivo sam napisao. Varijabla jednako je varijabla plus 2. Evo ga. I sada kada ispisujemo, ona će izbaciti broj 6, pošto je 4 plus 2, 6. Print varijabla, ispisao je broj 6. U varijable također, kao što sam rekao, možemo dodavati stringove, pa evo dodajmo i neki string unutra. Nju ćemo nazvati, evo recimo string. Ja pišem broj. Pridodat ćemo joj vrijednost, evo recimo proba i ispisati je print string, evo ispisuje proba. Znači o tipovima podataka koji se mogu naći unutra možete pogledati na jednom mom videu tipovi podataka. Tamo vam je to objašnjeno. Nadalje možemo, rekli smo sad komentare proći. Komentari u Pythonu služe čisto da, kao u svim jezicima programskim zapravo, da za vas. On njih uopće ne čita, njih preskače, oni mu ništa ne znače. On služi isključivo za vas kako bi se bolje snašli u kodu za par godina kad ga budete uređivali ili kako bi na samom vrhu recimo napisali neki copyright, nešto da vam ne kradu kod i slično i slično. Vidjet ćete i sami kad krenete koristiti za šta će vam biti, pa evo dodajmo neki komentar
njega uvijek pišemo iznad ljestvica. I onda ga Python ne prepoznaje uopće, čita ga dalje. Znači možemo tu pisati šta god hoćemo, on neće uopće reagirati. Evo, probajmo napisati print, ne reagira, kao što sam rekao. Sada možemo preći na funkciju za input, odnosno unos podataka. Podaci brojevni i stringovi se unose na različite načine. Pa za brojevne imamo funkciju input, otvorena, zatvorena zagrada. Ispred nje se obično piše varijabla pa jednako, znači pridodajemo vrijednost, input unesenog nekog podatka. Ali evo ja ću sada samo ovako napraviti čisto da vidimo kako će to izgledati. Evo input, stisnemo enter i tu možemo unijeti neki podatak taj naš. U input možemo unositi samo brojeve, pa unesimo neki broj, evo recimo 5. I on ga prepoznaje kao broj 5. Sad idemo probati dodati ga u neku varijablu. Pa evo recimo br1 je možemo nazvati, pridodamo je vrijednost inputa. I pridodamo vrijednost 65. I sada idemo ispisati tu varijablu br1. Evo ga, znači sada je u njoj spremljen broj koji smo unijeli. To vam je zanimljivo staviti, znači sada već korisnik može komunicirati sa vašim programom. Vi mu napišete ovako nešto, program mu ga upita koji broj hoće, on ga upiše i obrađujete taj broj kroz varijablu. Evo, možete napisati korisniku šta da upiše, znači ovako nešto, br1 možemo, znači sada mijenjamo vrijednost te varijable, dodamo je drugu vrijednost, input, tu ne smije biti razmak između zagrade i ovoga. Evo, tu unutar zagrade možemo pisati što hoćete da program ispiše korisniku na zaslonu. Pa evo recimo ovako, unesite broj. Dvotočka, razmak. Zašto razmak? Zato da odvoji, jer će inače sve zbiti jedno iza drugoga. Unesite broj. Pa evo unesimo broj. 7. Print br1. Evo ga. Ajmo ovako. br2 jednako je input. Unesite drugi broj. Unesite drugi broj. Evo recimo da je to 3. I sad možemo zbrojiti ta dva broja. Print br1, odnosno prva varijabla, plus br2, odnosno druga varijabla koju korisnik uneo. I to je sveukupno 10. Sada bi mogli preći i na input znakova, to jest stringova. Za stringove koristimo raw input. Raw input, isto zagrada, isto je trebamo dodati i u neku varijablu, ali evo za probe radi čisto da vidite kako izgleda. Proba. Evo ga, znači stavi je pod navodnike, uzme je kao string u sebe. Čak i ako napišemo broj, isto će uzeti kao string. Raw input 8, vidite uzimaju kao string. Ovu nije uzimao, tu je uzima. Pa evo, probajmo napraviti tu isto nešto korisno. Znači, pitajmo recimo korisnika kako se zove, a zatim ispišimo vaše ime je to i to. Pa evo, prvo možemo napisati, dati varijablu tekst. Makar nije uopće bitno koja je prva. I dodati joj string vaše ime je dvotočka, možemo staviti razmak. Evo, varijabla tekst ima sada sadržaj unutra ovaj. I idemo dodati varijablu ime, jednako je
raw input, unesite vaše ime, dvotočka, razmak zagrada, unesite vaše ime. Pa evo kad me već traži, ajde idem ga unijeti. Ivan. Sada u varijabli ime sadrži string Ivan, a varijabla tekst sadrži tekst vaše ime je, pa idemo ih ispisati zajedno. Print tekst plus ime. Vaše ime je Ivan. Ja mislim da bi ovo bilo dovoljno za sada. S time se možete igrati, možete probavati. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih postavite u komentar. Ja vam odgovaram. Eto, hvala na pažnji i ugodan vam nastavak dana.